جبو داویل رژیم که خسبکار دستلاتدار و دیکتاتور وره تنی 5 روشمانه لترکیه و باکوری کردستان جبو هلبجارتنا سرکماری و پارلمنتوی به 14 گولانه ده نیزی آنگوان بیجین بیتری 64 میلیون کس مافی خواه دنگدانی حیا او دنگ خواه بکار بینن دنجا مافان دنگان ده ایدیوی بریاراوی که وره داین که اف رژیم دیکتاتوریا که 21 سال بوی بلا سری ترکیه و باکوری کردستان و انجام که به چه آوای دست بخوان گوان بشین دستلاتداری آوان و چاوا دربازی سرگوی وره کرن هم وقتی و پارتی او رکخستن یعنی که تبلیغ هلبجارتنان دبن جخابتین خواه یعنی جبو هلبجارتنی گش کرنه پارتیا چپین کسک به بریارا که دوی هلبجارتنی ده دربه که خورد لوی رژیمی بده لعالیه کدن به نسبون آدم هلبجارتنی رژی بر همین که وی رژیم دستلاتدار یا دیکتاتور که لپی خوش دینجی هین زلالتر دبه یک جوانجی هریمین که پشت ارتهجا لباکوری کردستان که ناوند آخواه لمرشی بو و روشا خلکی لوان دران بچه آویه جی ده نزیگونا هلبجارتنی ده جاره که دنم تخوازیم به بیراوه بینرین هیشا بینین و امی ایرو ده برنامه خواه هلبجارتن 2023 ده جی بالی بکشینن سر ویروشی و برنامه یامه دست پیدی کرن. بری بینرین هیجا گوتنه که دبیشه همو گوتنین راست نایواته کو خوشن و همو گوتنین خوشی نایواته کو راستن به پولیتیکین خوین دروین کو وکه خوشی دهات دیتن رژیم فاشیست یا AKP ل هرمین ارتهجین کو وکه مراش وکه سامسور وکه حتای وکه خارپتی او لگلک ناوند دیندن قریبو به 21 سالیا دستلاتداریا خویا دیکتاتوریه ده گلک پارلمانتر او پولیتیکین خوین خسبکاری لوان هریمان بکار بینه لی جاره کدن هلبجارتن لبردریه او لوان هریمان جیم ویرانیه که پر زیده یا پشتی ارتجی هیا اما ایرو حول بدن که لوان هریمان ارتجی خباته که بچه آویه هلبجارتنه تیکرن لی بریا ویه که ام دانیان ویه که بدن اف هلبجارتن چند کس وی لوان هریمان دنگی خواه بکار بینه و لعالیه کدن ده جی ام بیشین چند پارلمنتر جوان هریمان دردکه و ده سال 2018 ده جی که جان پارتیه چه قاسی دنگ لوان هریمان گرد بو جبویه که ام دسپیک جناوندا ارتهجا کو شش ثبات لمرش یا باکوری کردستان دسپی بچین کو باجر مرش باکوری کردستان بقاسی میلیون کو 177,436 ولاتین خوهنه و هر وها باجر مرش وجه کو هند بینن اف نقشه باجر مرش او نافچین وینه بقاسی 11 نافچین لناوا باجر مرش هنه لعالیه کدن دماغو هم تماشا دکن و بقاسی 753,287 کس لناو باجر مرش دنگ خواه بکار بینن آنگوان بیشین مافی وان یه بکار آنینا دنگان هیا اف دنگجی و لسر 2405 صندوقان ورم بکار آنین و ده انجام ویه که دجی و 8 پارلمنتر جناو باجر مرش در بکوین هم وقتی ویه که باجر مرشا کو یک جو باجرین مزنین باکوری کردستان یا کو سال 2018 دجی رژه که به آوای یا هلبجارتن یا دنگان به درکت بو و که کما گوتنا خویا دسپیک دجی گوتیم همو گوتنین خوشین رژیم فاشیست یا AKP کو و دمی دیگر قریبو و دمی 158 دنگ خلک مرشه به دست بخه او د انجام ده 6 پارلمنتران ج باجر مرشه درباسی مجلس بکه لعالیه کدن جی پارتیا نجات پرست MHP جسد 16 دنگان گرفته بو یک پارلمنتر شانده بو مجلس پارتیا CHP جسد 9 دنگ ستانده بو او پارلمنترک شانده بو مجلس ام درباس یک باجرین دنین باجرین کو ارتهج باندوره که ویران کر لسر کری بوی کو اوجیم باجر مالتی بو کو باجر مالتی یه باکوری کردستان جی د ارتهج ده ویرانیه که پر زیده لپیک هات بو کو باجر مالتی جی بقاسی 812,508 نفوس خواه یا کو او یک جی لسیزده نافچیان دمینن کو گر ام ویجی بینین کو د باجر مرشه جمهور صندوقان او یا پارلمنتران جی بقاسی 530,000 انگوان بیجین زیده 530,000 کس وی لباجر مالاتی بچن لسر صندوقان او دنگ خواه بکار بینن او جبویه که جی 1900 صندوق لنوا مالاتی نافچین وی او حریمین کو هاتنه دست نشان کرن وی ورندانین او خلق وی لوان حریمان دنگ خواه بکار بینن او دنجاما وان دنگان دجی لمالاتی وی 6 پارلمنتر ج ناوا باجر مالاتی ورن درخستن او د وی
پیواژوه هیده جیم ایدیان بشین لمالاتیا جی خودی گرینگیه که بچه آوایه و در بکوه هم در بازی باجاره که دنیه ارتشی ببین که او جی باجاره سمسوریه باکوری کردستان یا که باجاره سمسور جی دما که ام تماشا دکن دما در باز بویده رژیم فاشیست یا AKP کاریبو با پولیتیکا این خواه ین قریش لوی هرمی جی گلک دنگام بدست بخواه باجاره سمسور جی بقاسی 635,169 کس لی دمینن او یک جی لنه نافچه ین لباجاره سمسوری دمینن لی آلیه کدن ام بیشین که در بازبون ایدان گوان بیشین لسر صندوقان جوی بقاسی 399,125 کس و دنگ خواه بکار بینن اف دنگ جی و لسر بقاسی 1452 صندوقان وره بکار آنین ده انجام وان دنگان انگوان بیشین ده انجام جمارا دنگین که جناوا صندوق در بکوینده جی و 5 پارلمنتر جناوا باجار سمسوری جی در بکوین ده باجار که هری داویه که ام در باسی وی ببین لیبریا و که ام در باسی 2018 ببین ده سال 2018 ده لسمسوری انجامه که بچه آوی در کتبه هولی ما گوتنین خوشین که رژیم فاشیست یا AKP که پی دلی سمسوریان خوش دکر لید ارتشی ده چوا ویرانی یک بخوره آنی بوجی هر کسی دید ده سال 2018 در رژیم فاشیست یا AKP 4 پارلمنتر جناوا باجاری سمسوری به دست خسته بو HDP هر چقاسی جسادی 15 دنگان به دست خسته بو جلی نکاری با پارلمنتریه که قزنج بکش برکم سیستم اتفاقی در بازدار بولور لعالیه کدن پارتیا CHP جسادی 12 او باتفاق به ای پارتیه را دما دنگوان کمیسر هبو و جاریم هر دوان کاری بو به ناو CHP پارلمنتری که جناوا باجاری سمسوری به دست بخوام ام درباسی باجاری که دنیا هری ویرانکر یکو جوی ارتجا ویرانکر زیان دیتی انگوان بیشن ژئوپلیتیکای خمساریا رژیم فاشیست یا AKP زیان دیتی او جی باجاری هاتای کو باجاری هاتای بقاسی میلیون کو 686,000 و 43 کس لی دمینن او اف باجارجی بقاسی 15 نافچین خوهنه کو نافچین د باجاری هاتای جی به وی اوایش باجاری هاتای جی یک جی باجارین سر خط سنوری روجاوی کردستان و باکوری کردستانیه و لباجاری هاتای بقاسی میلیون کو 62,000 و 40 کس مافی خوی دنگدان هیا و دنگ خو بکار بینن او یک جیم و لسر بقاسی 3,152 صندوقان وردانین ده انجام دجی لباجاری هاتای 11 پارلمنتر در دکون و اف پارلمنتر جی لگوری سال 2018 جی به وی آوایده که انها وانجی تماشا بکن که ده سال 2018 ده جاره کدن رژیم فاشیست یا AKP به 5 پارلمنتر درخواست بو او جی رژه که جسادی 36 پشت رژی پارتیا CHP هبو که جسادی 4 بدست خواست بو پارتیا نجات پرست MHP هبو جسادی 1 دنگ بدست خواست بو و هر وها پارتیا دموکراتیک آگلان HDP جسادی 11 دنگان بدست خواست بو و ده انجام وی ساده 11 دنگان دجی کاری بوم پارلمنتره که بشینه مجلس ترکیه انگام بشین جباجاری حتای بشینه پارلمنتوی ترکیه دما کو عملی تماشا دکن لوان هریمین کو ارتش بلی پیک خاطی زرار حریم زندیتی هر تم بگوتنی خوین خوش و یه نراستین رژیم AKP دایم شاندن AKP برژه که پرزیده دنگ قزنج کرده بوم لی شش ثباتی ارتش که ویرانکر یا کو لوان هریمان راستیا وان گوتنین خوشین رژیم فاشیست کو چه ضرر لوی گلدی که بخوره دا آوا کرن امی وی کیجی به ریا میوانی خو بنرخینن او پرسنتیج داری وی کیجی او خباتن هل بشارتنی گل لوان هریمان ارتجی ج میوانی خو بکن لی اوجی پشتی وینا بری بلی بینرین هجا مگوت جبو اف خباتن هل بشارتنی لوان هریمین کو ویرانی که زیده لپی خوشتی بچه آوی در باز دبجی میوانی ما نابزتی پارتیا چپین کسک یه لحاطای özgür یلمازه. بريس يلماس دسبيكي جبوكو هم بنا میوانی برنامه ما ام سپاسیا ودکن او ام دخوازن هما جنیز و جبرکو باجاری کو ارتش لپیک هاتی یک جی
kabusa herîmezin ya vê rejima dîktatör desthilatdar ku dixwaze bi ji rojevê derbêxe ji bala gel derbêxe û di rewşekê bi vê awayî de derbasî hilbijartinê bibe. Niha beriya ku em derbasî rewşa hilbijartinê û xebatinê we bibin, ez dixwazim wê pirsê ji we bikim li van herêmên ku wêraniyeke pir zêde pêk hatî zivistan derbas bû, niha havîn hat, ew xelkên li wir çi dike? Silav rêz weşan birasî şeşê Sibatê da li vê derê ertecekî gelek mezin û wêranker hat çêbûn. Ji wî demê heya niha li vê derê Partiya me a Çepên Kesk hevalên me li vê herêmê ji wî rojê heya li vê sibê êvarê hebatê xwe piştgirî dimeşînin li ser aliyê gida xwarin çadir û hebatên dinê enkaz rakirin tev de hevalê me û partiyê me serî heya niha piştgirî dide vî welatê vê derê kar dimeşînin. Birastî trajediya herî mezin 21 sale ev hikûmeta AKP û bîdawiyê jî Tifaka Cumhur e jê re dibêjin ev tiştekî gelek mezin e li ser gelê Tirkiyeyê 21 sale ji xwe kirinê mezin dihate darxistin li ser gelê me û gelê Tirk. Birastî li vê derê trajediyek mezin çêbû niha jî heya niha gelê li vê derê qet ji memnûn nînin, loma ji wan dikin, loma ji îktidarê dikin, nifira li wan dikin, gelek poşmanin, dengê xwe jî heya niha dengê xwe dane wana jî ew jî ji wana hed kirine li vê derê li van taxan. Brês Yıldız, me got em ê werin li ser wiyekê ev dengên ku dane niha çawa di dema ertejê de rastiya van dengan çawa derketin ew hêrsa wan jî em ê werin li ser wiyekê. Lê min got beriya em derbasî wiyekê bibin em weke xelkê Rojavayê Kurdistanê weke bînerên li Ronahî TV dixwazin rewşa li wan herîman bi taybetê ji nêz ve bibînin ku me got niha ne çadir me dît, çadir çawan tê firotin, çawan dizî pêk hatiye careketin li wan herîman li kêleka vê an jî em bijin hem wextê wê ev şaredarên rejîma faşîst ya AKP dematên danûstandineke çawa weke ku em bijin hatine xwe xêrxaz didin nîşandan weke ku tu bêjî alîkarî didin bi xelkê re dikin lê hêrseke bi çi awayê heye. Tişta ku ez dixwazim li vir ji we pirs bikim ew e me got şert û mercên jiyanê yên niha li wan deran bi çi awayê hem wextê wêyekê ye ku em bêjin piştî 5 roj din wê hilbijartinek pêk were ku ev hilbijartin jî weke hilbijartineke hesabpirsîna ji vê rejimê tê dîtin. Femkir birastî li vê derê hilweşandinekî gelek mezin heye. Li vê derê roja yekemîn heya niha iktidara wan, hikûmeta wan gelek kim destdirêjê li vê derê kirine. Ne tenê li Hatayê cî ertejî çêbûnê cî dinê jî piştgiriya gelek hindik mane, gelek dem mane. Li vê derê niha li Hatayê hê enkaz gelek cî enkaz danekirine hene. Li vê derê gel di çadiran da disekinin hê di konteyneran da disekinin. Mesela minakek bidim îro di Hatayê da 1700 enkaz xirab kirin wî karê wan yekî şirketek wana standiye ji bo xirabkirinê jî ji bo gel pere dixwazin di nav alavên pêkarên wan eşyayê wan di xaniya da mane wana derxistine gelê li vê derê re dîsa difiroşin ev şirket tev tekîldarê hikûmetê ne iktidarê ne gelê li vê derê bê nefes mane li ser hipotermiyê binê ertejê de mane ku nemirine nexweşxanê de mane nemirine bi rewşa pêkanîna vî iktidarê hatin mirin. Bê îlacman, bê yardımman, bê xwarinman, bê avman hê serwîra du mehazê de tir derbaskiye hê li vê derê Hatayê hikûmet tuneye gelê li vê derê ji vî sedemê ye jî qet li wan germnan here dev ji wan berdane êdî dibêjin li vê derê em ê jiyana xwe bi xwe dar bixin jiyanekî nû li vê derê bi xwe saz bikin gelên li vê derê em ê bi hev re bi koman
بگلان امیل و درجانه کی نو بخه ساز بکن بدار. بله برس یلدس نها مگوت دنا و روشه که بوی آوایده آنگوان بجین تبي ايشين جران تبي خمساريه كزيده يا رژیم فاشیست یا جبو هرمن ارتجی بطایبتین ها هل بجارتنه که استراتژیک هل بجارتنه که گرینگ یا پارلمانتو سرکوماریه لبیشا گلی ترکیه یا کو اف هل بجارتنجی وکی هل بجارتنه حساب پرسینه کوتی بنافکرین نها دما خباتن وين هل بجارتني دا اونگوان بجين خباتن وين هل بجارتني لوان هرمن ارتجی بچ آوای در باز دبه دما کوهن شخوار روجا دسپیک حتی نها ام بجین هر تموی دمی پارتیا دموکراتیک آگلان هدفی به اندامی خو خبات کارین خو بقادرین خو لوان هریمان بو لینها دبن لوگویا پارتیا چپین کس دوجی در بازی هل بجارتنی دبه دما کوهن لوان هریمان خبات دکن هون راستی چتین آنگوان بجین به تایبتی خلکی لوان دران جواره چه دبیجین تماشين در چهرن سوکان تاخان ام به هر کسی را کی وره لهمبری ما ام زمانه کی تایبتی زمانه کی نازلین زمانه کی پاک گله بوان لا تکیلدار ببن لسروی زمانه گله ام تکیلی آخه بگرن یکی لوه داره تراژدیک مزن چه بو گله لوه داره گلک بهسته گلک بهرسه دزانن ام روژا یکمین حیان نحال بروانن هلا ام جی پارتیا مجی حوالی مجی لسوی زمانه دگره د سوکان دا گل ما اتزه پرساندنه جیگو گلک بهرسه ریا خو هیانا ها دانه حکومت وانجی اوجی پوشمانن اوجی دزانه تنیمانه دناوی تنیتیه دا دبیجن روژا یکمین هیانا ها دولت چنه بو بلایجی جوی شون داجی نین امی جیانه کی نو بخواه دار بخن برچینه جی کاری وان سازی وان خرابونه مالی وان خرابونه دولت بجه امی دو دری جی نو چه بکن امی جوارا بفروشون وان جیا جبوی تشته تبکیلینه تبیدارن خینوی جی پشکریه کی گلک مزن پارتیین معالفت بتایبتی سر پارتیا مچه پینکس که ام دوی تاخده زانن دعوی کی گرتنه سر پارتیا مه HDP هاتیه وکرن به حقوقی جبر وی سده میجی ملسر ناوا پارتیا چپه کس ام دچنل بجارتنا ام وی تشتیل تاخا زلال دکن گلیل و دره روان وی تشتیل زلال دکن سر وی دعوا کد مشیج دی گلک تبکی دارن دبیجن اف حکومتا دموکراسیا دولت دموکراسیا ولات ما هولی رادکه جبروی سده میجی چارده گلانه دا امی بحر یرساقه به هزاقه هرن بسیندوقه وانا بشین. بله یلتس نها مگود کاری و پر زحمته هون لقادینه لالیه که هم پیوستین ولاتین ارتجم پیکتین لالیه کدن جهل بجارتنه که هون جاره کدن حول دن راستیا و رژیمی یا کل وان دران در بیخن هولی جوا کرده بیجن یعنی کاری و دقاتی زحمت بجمر کما گفت آلیه که هم پروپاگاندا هل بجارتنه دیکن لالیه کدن جهن و ایشا گلد بینن یعنی اف هفسنگیا و هون چاوا چی دیکن هون چاوا و خبات دن مشاندن براستی تجی گفت او کاری که گلک زحمته گلک زوره امدما کبارا تکیلدار دبن ام جفاجی شهر دکن براستی تراژدی گلک مزنه ام دبیجن سر کبر نمایه براستی جی وسایه شخوا جی هلوشاندیه خرابیه به انکاز وان هنه لی دناو باجار ده جی کو نهاتی خراب کنه جی تب حصارن گلک مزن هنه ولات الوی داره تب تنا اوکیه تنا والایه ورتو والا مانه گلی الوی داره تب کنتینراندا چادراندا دسکنن آبا وان خوارنا وان تنیه حکومت الوی داره الوی داره انکاز وان مولوز وان جی دبن دگرن داویجن جی کندیجان هی دست بدکه وی گلی لهمبر کانسر ماده کانسروژن ریسکی که بوسا مزیجی دنها وی باجارن جی ارتاج چبونه جهنه بتایبتی جی هاتایه ام وی تشته وی تراژدیه سر زمانه کی تایبتی زمانه کی باش ام جوان را زلال دکن
em dibêjin em vî welatê bi hevra welatekî ekolojîst nû bi hevra saz bixin em her tim li ber wanin roja yekemîn heya niha ew jî vî tiştê baş dizanin me hembêz dikin dizanin em li ber wanin dibêjin em ê bi hev re hikûmeta wana hikûmeta Cumhurî İttifakiyê ittifaka wana em ê bişênin. سرویەکێ ئەو هەم کاڤلان ڕادکن لە ئەو کاڤلێن و داوێژن جارێکدن نێزی باشار زرارێکی هین زێدەتر دکە ئەو مژارێکە بسەری خۆیە ئەو مەترسیەکی هین زێدەتر حتا کو لە نێرینین کو ژناڤا باژارێ هاتەیە ژناڤا باژارێ مەرەشی وان دەران دەهاتن خەلکی بخوا باوەیەکی ئەشکەرە دوگوت یعنی یەن کوشتی کوشتن یەن ساغ ژێ دخوازم بڤێ ئاوای بدەن کوشتن لێ ئەس دخوازم ژبەر کۆ دەمامەژی کێمە ئەم هەنێکی وسا پرسین مەین کو هەنم ژوە بکن مەگوت لەوان باژاران وێرانیەکە زێدە چی بوو پێرەکە کوژبەریەکە زێدەش بوو دەرvey van bajaran pêk hatiye gelo ji bo carekê din ev xelkên ku derketine ji derve anîna li ser sindoqan divê çarçoveyê de hûn xebateke biçe awê didin meşandin an guan bibêjin di heman wextê de jî parastina sindoqan yanî li van herêman gelo têkildarî vêyekê we di aliyê rêxistinê de hûn ji vê yekê re amade ne yan na bi rastî ez ê bersiva wî pirtê bikim yê bangekî ji gel re bikim bel Partiya me Çepênkesk qasê 1500 parêzeran ji bo parastina sindoqan yetkî daye wana ji bo îtirazan yetkîdarên wana jî ji wî xeynê wî ji vê derê başê ertecê ji vê derê derketine çûne bajarê dinê hilbijêrên li vê derê hilbijêrên ciyê ertecê partiya me çûbin kîjan bajarê ji wan bajaran otopeza radikin ciyên ertejê Mereşê Dîlok Ekê Meletiyê Hatayê mirovên vî tiştê vî ertejê jiyan kirine dikarin niha kîjan bajarê bin herin li wê derê partiyê teşkîlatê partiyê me yê Çepênkesk navçanda wan re tekîldar bin roja hilbijartinê partiya me wana bi otopêzan bi maşînan ew ê bigîjine sandıqta sindoqê wana dikarin bûyê awayê rêyê xwe pêk bînin dengê xwe pêk bînin ji tisekî dinê girîng jî heye deng dayîn rey dayîn baş e ew gelek girîng e lê tiştekî ji wî girîngtir jî parastina sindoqa parastina îrada dengê gele ji ber wî sedemê jî em nikarin partiya navên Çepênkesk üye sandık kurulu üyesi bidin ji ber wî sedemê jî em dixwazin gelê li vê derê werin ser sindoqa bibin müşahid ger ku bibin müşahid li ser sindoqan dizî û hîleyên dinê gelek zêde nikarin çê bikin gelê me tev bibe müşahid ser sindoqa bi dengê xwe dengê demokrasiyê biparêze Yıldız her ez seviyekê ji we pirs bikim hema got hûn xebateke zêde li nava bajarê Hatayê taybet didin meşandin lê li bajarên ertej jî hema bêje heman senaryo li her derê xuya dike hem zehmetiyên jiyanî û hem jî ev nêzbûna hilbijartinê ji ber wî yekê me got hilbijartina ku weke hesabpirsinê tê dîtin tê pênasekirin ji bo xelkê Hatayê xelkê Mereşê xelkê Samsorê xelkê li Xarpetê û li hemû bajarên dinyên ertejê jî wisa tê pênasekirin niha çavî her kesê wê dema roja çardeyê gulanê de jî li wê yekê be gelo wê helwesteke bi çi awayî li hemberî vê rejîma faşîst rejîma qirker rejîma xesibkar were dîtin ez hema vê yekê wekû nêrîn ango pêşdîtina we bêjim gelo rejîma faşîst wê bikare be divê hilbijartinê de careke din bi dek û dolapan serweriya xwe ya li van herêman ava bike bi rastî hilbijartinên berê jî dek û dolabê wan gelek zêde bû a hilbijartina nêzik sembolê hilbijartinê bajarên de jî dek û dolabê xwe hez dikirin bi ser kevin lê gelê sembolê vî tiştê dît hesabê wî pirsî dîsa dikarin em bawerên ji wan her tişt têkirin heya niha gelekî dek û dolabê wan hene vî dek û dolabê jî bi rastî li ser YSK'yê gelek dimeşînin. Biryarên YSK'yê
ji bo vî tiştê gelek giring e. Pusulayên bêmor, zarfên bêmor, heya niha du sê hilbijartina da YSK biryarên wisa girt ki ew biryar hate yani ji bo îktidara hikûmetê fena avekî sar bû. Ji ber wî sedemê jî em gelê xwe gelê Tirkiyeyê gelê demokratîk û tev heya hilbijartin xilas nebin gele sindokan terk nekin heya hilbijartin xilas nebin gele pişa YSK'yê pişa îlçe seçim kuruluya bi dengê xwe birêyê xwe biparêzin. Belê hûn dibêjin piştî ku dengê xwe dan jî li ber sindokên xwe bin li xwedî li îradeya xwe li dengê xwe derbikevin. Ji ber ku temama pirkê maye ez sema hem bangewaziya we ya dawî ya ji bo xelkê hatê û ji bo herêmên ku erteş lê pêk hatê û li aliyeke din jî bi awekê kin jî veger ku Yıldız bikarî bi bersava vê yekê bidî gelo ji bo parastina û ewlekariya sindokan em bijîn we bi partiyên din re hûn ketine nava danûstandiran yan na? Birastî li vê derê partiyên muhalefetê tev ji bo ewlekariya sindokan bi tekîldar karê xwe tekîldar dimeşînin tekîliya wan heye xurte li vê derê ji Barolar Birliği'ye bigrin sivil toplum kuruluşu tev behevre kardimeşin ji ber wî sedemeye dilê me fireye em dikarin sîndokê xwe jî dengê xwe jî biparêzin lê piştkiriya gel ji bo me gelek giringe partî û saziyên tenê partî û sazî nikarin vî parastinê bikin parastina gel piştkiriya gel ji bo vî tiştê gelek giringe ez bawerim em sindoka baş biparêzin dengê xwe baş biparêzin îrada xwe baş biparêzin çardê gulanê ev îktidar têk diçe ew ê demokrasî û gelên demokratîk ser bikevin ez bawerim. Belê mêvanê me Özgür Yıldız namzetê Partiya Çepên Kesk li bajarê Hatayê bû bû mêvanê bernameya me ya hilbijartin 2023 ji bo xebatên we serkeftinê ji we re dixwazin û dibêjin ji bo bejdarbûna we jî gelek spas. Gelek spas dikim. Belê bînerên hêja îro herêmên erteş jî me xwaz carekê din em balê bikişînin li ser çawa ku rejîma faşîst ya dîktatorya AKP û MHP di nava 21 salan de bi dek û dolapan li van herêman destkeftî anguan bêjin parlamenterî ji mareke zêde qezenç kiribe jî lê bi şeşê Sibatê re rastiya vê rejîmê çawa derket me xwast em balê bikişînin li ser vê yekê bi vê awayê em digêjin dawiya bername xwe ya hilbijartin 2023 û dibêjin heta sibe bi bajar û herêmeke nû em werin pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextar.